Желтоқсан бірде ел тосқан түрде келеті мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ әдеттен жырақ, көрінді шын-ақ айбарлы. Ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ әдеттен жырақ, көрінді шын-ақ айбарлы. Еліміз тәуелсіздік алғанына 30 жыл. 30 жыл ішінде Қазақстан шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атамыздың бізге қалдырған ұлы жеңістің жемісі. «1991 жылы ел тәуелсіздігін алған кезде халық болып қана қуанған жоқпыз. Қазақ елінің өз алдына республика болуын қалаған, әрі ең бірінші болып мойындаған Түркия. Түркия және Қазақстан достығы әлі жалғасуда және өз жағасын табады. Екі мемлекеттің сыйластығының арқасында Қазақстанның тәуелсіздік мерекесі 48 мемлекет арасында жоғары дәрежеде тойланды. Қазақстан bağımsızlık günü kutlu olsun. Kazakistan bağımsızlık günü kutlu olsun. Kazakistan'ın bağımsızlık günü bizim de bağımsızlık günümüz. Kazakistan bağımsızlık günü kutlu olsun. Kazakistan bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Kazakistan bağımsızlık günü 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 kutlu olsun. Kazakistan bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Шетелде оқып жүрсе де, жүрегі қазақ деп соққан жастардың ұйымдастырған концерті көпшіліктің көңілінен шықты. Сонымен қатар, түрік ұстаздарымыз еліміздің тәуелсіздік күнімен құттықтады. Sizden tevessizlik gününüzü kutlayımın. Kazak, Türk dostluğu bari mıktı olsun. Rahmet sizge. Kazakistan bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Kazakistan bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Kazakistan bağımsızlık günü kutlu olsun. Kazak kardeşlerimiz bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Kazakistan bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Kazakistan bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Kazak bağımsızlık gününüz kutlu olsun. 16 Aralık Kazak Bağımsızlık Gününüz kutlu olsun. 16 Aralık Kazakistan bağımsızlık günü 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 kutlu olsun. Kazakistan Bağımsızlık Gününüz kutlu olsun. 16 Aralık Kazakistan bağımsızlık günü kutlu olsun. Kazakistan tevessizlik günü kutlu olsun. 16 Aralık Kazakistan bağımsızlık gününüz kutlu olsun. 16 Aralık Kazakistan bağımsızlık gününüz kutlu olsun. Ben Kazak okuşlarımdı. Katlı, yaxşı köremin. Sizler ben tanış kanıma öte kuanıştım. 16 Aralık Kazakistan Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Sağ olunuz.